Apa nih yang apa? Yang dia panjang gitu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya kembali lagi di Outlook 86 Baraya. Ini rombongan pengantin pria ya, dari kampung apa ya, lupa lagi kampungnya. Alhamdulillah sampai tujuannya. Di nomor ada luas sih. Satu dua tiga suara. Berbeda saya tanya solawatan dan solawatan dari Solo begini ke Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sok kapayun. Alhamdulillah, salawat Lupa itu tuh. lagi. Maka tamu di rombongan calon. Pangkar. Alhamdulillah ya pangkos di Sariagen, aku harus tak lagi wabil khusus di pribadi sebukuring. Akun dan harus dari tempat paling kenal sampore. Akun dan dengan ungkapan di para tamu di Sadang desa Sari Hapunten dosa Widunan. Kalawan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa yang apa diri dan saya ada awal rapi untuk menyawat dengan selawat salam api dan keselamatan kita dalam amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa taqwa. Oh, ya. Nah, itu sangat aja. Kalau ini apa ya? Dan beberapa kali dari ini tempat itu. Ini tempat itu. Kesini ini ya itu lama. Iya, Pak. Bentar, Pak.
Hidup cinta yang barokah. Ini sedikit bawa makan dia terserah. Kalau dia banyak sedikit ini. Jadi bisa nambah sabada subur ini. Oh, ada sabada subur. Jadi sabada subur. Kali Allah ngadawukeun A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhum bil ma'ruf. Harusnya jauhlah istri sarang caronge bojo sing caritaan di rumah tangga anu saya. Anggam teh. Saat acara akan nikahan salira bari jembatan tadi. Teteh. Aneh. Lah, teteh we nya. Ieu ka itu anya. Ngan omat kanu janten bojo ulah nyebut bunda. Bawa paling kerasa. Lamun ka ibu ka bojo nyebut bunda, mun bapana panda. Ucapin tak yang paling utama. Rah, itu teh masalah senang kesenang kabeh insyaallah dinya kakara barokallahu laka wa barokah itu barokah keun anjeun duaan dina rumah tangga anu sae. Sangem teh. Sangem. Ye sangem. Mal dirobah cariosan. Tetap aanya terus gaduh murang kali bapak, mama, gitu kan. Omat eta naon sabna salira ayeuna bulan madu. Terus bulan madu eueuh dina terangan tahun madu. Awas tos tuang amis bakal kaituna pait. Ada rumah tangga ka itu amis anu bulan madu gejelik gue 2 bulan. Allahuadzim astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Ankahtuka wa zawajtuka sadar Irma Irawati binti Ucup. Ini pasangnya saat tosna dibayar kontan yang sadar bapak nikahkan salira kaputi tegas bapak Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Yang sadar bapak nikahkeun salira ka putri tegas bapak anu jenengan Irma Irawati Ridho ditikahna ku salira dibayar mas kawin emas 3 gram ditampi perangkat sholat dibayar konten. Terima binika Kak Irmawati putri tegas bapak halaya dibayar mas kawin kumas 3 gram ditambi perangkat sholat dibayar konten. Terus Pak Yogi mah dari mana ya? Sekali ini seperti sekali. Ya.
Bapak Bapak nikahkeun nikah salira Sarira ka putri tegas Bapak Bapak anu jenengan jenengan Irma Irawati ridho Ridho ditikahna ketika ku salira Sarira dibayar mas kawin bayar mas kumas kilogram sareng alat sholat sareng berangkat sholat dibayar kontan kosta dengan Irwati dengan mas kawin mas kilogram dibayar kontan. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yuwafi ni'amahu wa fi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tarfa'una bika 'alad darajat wa tubayyu asal bayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jamakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jamakuma fi khair. Allahumma ijma' baini sadaq Irma Irawati kama jama'ata baina ruhi wa jasad innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tapi sudah dulu lagi coba di foto ya bereta baik iya nih nampi gitu hiji tinggal witani dan ayeuna kasihan tuang bekas subuh bade bebas ya. Kaduana upami salira kenging rezeki Allah barokah luar biasa kasihan imah cing pageuh sangat sangat awat katiluna upami salira barokah mudah meni barokah ku Allah pasihan anggean anu leutik sangat. Kaopat terakhir geus latikah kah tinggal berikan dinten ayeuna duka saterasna Bapak Ridho pondokan tebik ka baset bekareun sang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu sadayana, para penonton sadayana, abdi kawakilan pribadi matsab wajanten tunggul sirungan tetang supan upami murang kalina dipikakeun hawa dipangsawekeun kajeng saat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti mulas asih kasih paksa abe kagungan musik malik si mati sapara kanca
hidupkan karena Gusti siapa kukes nuhun kawisan ketika diri muhiri ampun amit ampun kesamsung anak kesempakara tabakara nagara sabakari kangasari Saparato, Rabato, Kempana di tumbuk-tumbuk Saparanti, Papanti main kartu, main dadu, lamun menang udah disuruh, lamun eleh berasa patu asep elis, mulai nengan semangat sekarang sarung pilih sampai Malaka turun ngaloi malakwai mereneh koi tantu katulang katurun asep elis norenengan semangat beralih disampaikan sekarang saya sakit tapi atur mengakum kedua maksud nabi akum tinggi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruh, Mama.